Ho, ho, ho. Dobri moj dečače, ovih dana slušam mnoge lijepe priče i reči hvale o tebi. Maleni mrazuljci su me savjetovali da bih trebao da ti napišem pismo, što sam onomad i učinio, ali imam još toga da ti kažem i pokažem, pa reših da ti pošaljem i ovu video poruku. Mrazuljci, ovo su oni. To su vilenjaci i patuljci, a nestrpljivi su da vide avion koji upravo sada treba da sleti na naš mali aerodrom gore na vrh onoga brda. Mrazuljci tako dopremaju poklone koje ćemo u dane zimskih praznika odnositi i poklanjati deci širom sveta. Za transport mrazuljci iznad svega vole da koriste vozove, počev od starih parnjača koje su i meni nekako drage i mile, pa sve do supermodernih električnih mašina kojima za jedan dan mogu da prejezde ceo kopneni svet. Sigurno se pitaš šta je sa irvasima. I oni su tu. Bez njih, mojih vernih saputnika, zimske radosti ne bi bile to što jesu. Ovo je mrazuljak Draško. On pomoću ovog teleskopa, a uz pomoć velikog pokretnog ogledala u kosmosu, odavde iz svoje male astronomske observatorije posmatra kako se ponaša koje dete, ama baš na cijelom svijetu. Izgleda da je našao kraj u kom ti živiš. Ovo je mrazuljčica Sunčica. Ona mnogo voli svoje mede, zeke i mace, a brine se o tome da sve podatke o deci zapiše i klasifikuje. Zahvaljujući mrazuljčici Sunčici, baš njenom odlukom si se baš ti ove godine našao na samom vrhu spiska dobre dece sveta. Ovo je zec Dragoljub. On je naš omiljeni kućni ljubimac. Nije on samo lijepi i umiljati zeka. On ume što ne ume jedan drugi zec. Zeko, zeko, dobri zeko. I kad pisma čitam ili pišem, opet je zeka Dragče tu da mi što god pripomogne, kako on, tako i ova dva dobra mrazuljka. Vidi, vidi, opet ti, ko o čemu oni vazda o tebi zbore i s tobom u svezi kakva posla čine. Dobri moj dečače, evo još jedne zgodne i lijepe priče. Rešili baba i mrazuljci da me malko razonode, pa mi prirediše lijepo iznenađenje. Beše to nov i lijep novčanik, pravi Deda Mrazovski, crveni. Odmah sam se zabavio njime i odlučio da ću na ovom posebnom mestu u mom novom novčaniku svake godine, cele godine držati i nositi sliku najboljeg deteta svijeta, da mi uvek bude pored srca, jer svoj novčanik inače nosim baš tu u unutrašnjem džepu svog kaputa. Red je da i ovu priču privedem kraju. Hvala ti za svu tvoju dobrotu, pamet i lepotu. Budi mi dobar, mili moj. Volite tvoj Deda Mraz.